Padi ka Fran ka jing thanbor kan ka jing lekai World Cup pentau senam arjar pun Rio. Menenmet ke kotar ke Bangkok du ka jing kun kedai ka Fran bat ka marku hak ane ka jing lekai ka Fran kalau tiap ar gol bat kamarku bat khamyo batang si gol ro. Ki gol jong ka Fran ki bal tep kilong kumni. Ku klin rapi hakam ni ka ban rup kau. Oyo si gol na penta ka Fran. Bat tahanin 2 menit Kamden repun riu sa adam bodi pelayo sa sigol pat napta ka Fran hakane ka jing kai uklen am be pelayo sigol bat ka begases pat hakane ka wol ka pementa lakan jo hadu fragol kar karu bat ka gol jo Messi bot sau Erling Haaland new goal ka Fran menta kala jam no sa ka semifinal bat ka Marco menta pat ka haban le hayeng no Kamarko berka Fran rukum haus nam arjar pro ar ke kendu poka semifinal. Hakan dikaji kendu ka Fran ka jawab ar gol jaka Marco kumba jawab penta asam aja pun rio poka quarter final. Kijing lekai sibet citeng senya harus teng. Kadai ka Spain bat ka Belgium hakan dikaji lekai atalik tin kalau makan bola ba bat mano pan yurung sa ka semifinal bat Mana pada pan haban hayeng no hakan ka jadi kaya minta kacangnya marka Spain ru kadika we neki bakhan bol bah kalau penrem pan ka Portugal hakan ka round 16 bakujuru ka Belgium kadika tim ka bakhan bol bah bala penrem ka USA hakan ka round 16 ta sau gol lai we te sibet kini artlik se kendo mano ke ben yo Rung ka semifinal bad mana bad genjo dit paying no to perlok sahabat na subscribe lam ka video juga ban pedlam ban like ban share kan video juga to perlok ngesek yo ki update video ke bersawan ke blai sibur